constitutionally legally thadou ne madam nem cha sisu to odu ma se cookie subscriber ne ba maram di cookie gi activities da yam yawe ba anti manipuri activity separate tal ba yawe ba adu bu nasa gi thadou identity du da hallo aduga manipur integrity protect to nga o aduga cookie separatist ideology du thadou ga la o maram di masama gi personal gi magi nupa se KNF gi su gi lal hob leader oijer basu manipur integrity ehoin a bite to gani nga kani haina leirabani na lao ka sukai gi sine ba hoina haijari ise ori chana se adne ba ko advain to du na atei tei sing su community sing se to godo ne to godo bu ma se kari gi hiccups le ba ketang half hearted hai tare ko leiba se kari gi imphal da lak pangam da bano manipur puari da india gi puari da oja santa smai na wasak lo base yengo online da to base har ba oiram gani ina khanjabada ko online no da nupi da mana hamba hoi adugumba online gumba da to ba hai base messaging di phate president phaban te ba sigumba se adugi maram du na lengak na su yam thu na sigumba se solve to bi ba mathau tai ba adugi damak tai na hygienic ba point di adumain to du na ma se khetang half hearted le ba se maram kem na te ba ma se ma gi background yeng a kan se da khetang hangoi ba khara le gani ma to go bu lao imphal da gi function to ahoi thado mayam lei to go bu cookie gi baggage to push la kanu maram di cookie ga meite gi understanding le driba mana cookie sing na masu boycott to yi somda meite ga ma cookie jo mukap sida push la di problem mukale ma ko adu ta na sa gi thado ju da le ra ga ei cookie thado ai na ma se reborn to ra ga ko born again to ra ga phasa to hai be se maram di misidentification hoki maram da kana kana manu se kana se thadora gipgen manu da kana se thadora hai be se khoi gi mai da kaino khangba ngam da bani na isa gi identity se khangan ba mathau ta adu gi point ju ne ba last ta ina thamjening ba point di nan naga tribes hai be se hojik separate taliba matam du gi misidentification si sida 12 ne jati 12 manu sida cookie ga khatna da ba se leitre ba cookie ga mar se 1960 da khatna re cookie ga thado se 1992 da khatna re cookie ga paite se 1997 da khatna re last ta cookie zomi da soito na bai wani handa kisida cookie meite muka lae ba si se fake ne ba manipur history da fake ne ba si se adu itare di cookie se dum yawni na si ke pattern se yingo ba si ke pattern se da si ki to phajana kanano cookie hai ba se hoji ki maroi na cookie hai na mayek sing anda yi se saikot gi MLA ga hingle gi MLA ne ba si ni ba adu itare di to ri ba podu yingo na miras Delhi da party na meeting ko ra kan da chala kan sida sarkar form na to na nabagi da magta halla kan sida people's MLA ne na praja mayam provoke to ga ohan bagum ba hai ba se yam na khadrak ne ba sikum ba khadrak inconsistency honesty letra kan sida mayam na thajab ne ba leader told lies adumai na machin thi ba tare di praja mayam na dum blindly support to ba ta ne ba adugum ba adoi tare chaloi do gudum ne ba moi nei sarkar sing mai lawai akhoi yaw hai ga do ne chala kan da chala adu khetang kaino amuk ka yaw ra ka halla kan sida message to ngan ba to pa pi ba hai ba se e yaning de malam usina one question last and final question Damical de lang yam tiena Damical gi kayum ko reaction ko ten taning baje asagi cookie jo mar haire ko gi thadau gi adu ko mar gi amusung jomi gi MLA ahum deputy chief minister wari ani man minister wasak lodri makoi na imphal da la ga handaki lengak se support to gi matang sida bounty ma moi mathatta la kaya gi moi hat pangam bada smai lauthu gi baje kari react to ni yamna uncivilized kaino ne da ko sigum se ai di thengna ra ga lakni rang manung te ka ra ge su crore tara Michael Heck phangaba crore tara pi ge ni khot kani to ne yes situation se yamna volatile ne yamna nungai ta ba disheartened hai ta frustrated you su harale jackson ba mathau tai but ai gi mot di it will adum pharakani because mayam sing sin reality khang de ba gi ne ba ko so reality khang akan sin adum pharakani sigum ba su hetang jackson na to ra ga hoi lady le imminent threat le adubu hetang jackson ba mathau tai but this is very unbecoming sigum ba civilized society da to loi do ne to ri ba mi sing su yam thuna appeal to ngang ba khot pa chaining ba adum to democratically but smaina violent oina to ge haibadi yam phajade ngasi satra gumba adugi ne ba khoina marak ta jihadis kaino gi cookies style da Hamas gi style da ko naraga chingi amji tamgi nagagi aduga then mi ko gi mitai gi masida natana thadau gi mar gi
adagi jomi gi sigil chung mayam je unagraba matung lengak simba yabagi tong tong be stakeholders mayam ma civil society kangu adagi militants mayam ma sum unaraba matung da lakpa no lengak ni hai ba lengak sida yam inclusive oibagi mami amadi tari tobu masida KSO kuki student organization na 24 hour ki shutdown amang asi more yauna kuki da mafam sing kuki jo mata mafam khada adum yam chauna masi sogalapagi mami tari masi mathakta kuki jo council na ai kuki social work ki step sing lokolaki masida maru mapui na masida moina pam driba bono contingent je namakal gi mi ing da kari lai hauji hana makhogi maru iba demand khara mati hauji central government na fulfill tawrobra haibagi wangduni namakal kari happening han bada handak ki PR lengak tegi popular government miyam na khwai tegi pamjaba mandate democratic form of government hai tare yes sigi popular government se halak pa se yamna bharat sarkar na manipur bu chahi ama thamkhawa matung sida extend torakadra haina mayam na pakhalapa marak sida thambiba se yamna nungai ba pawmani aduga loina na khetang changes khetang moina ethnic line da hai tare ko ethnic line da na chief minister se karigumba meitei oiradi deputy chief minister ani thambiraga kaino amasina naga oiraga ama se non naga da pbu haiba se kaino na maroina saikot gi MLA paulenlal na matam dugi 2022 da mana kaba matam sida nizaraba pot ne ba aduda by the name the deputy chief minister do a the pu non naga sida adu naga sida dipu diganglung gangmei da pu haiba se BJP gi saikot mandal gi president hojik president duna kaino da party gi leadership da matam da ni ba ai bache ma theina hi adumai adugi model du da hai tare adugi model oiram ba yai hojik je handak ki revamp tora kan sida deputy chief minister se naga ga non naga sida pira e bako adu kan sida ethnic line da ying adi composition sui haina loba yawa ne ba but nate se di because yamna chawraba meti pangan gi su le hori ba ethnic line da anything ethnic line da khoi na dum khan ba tara di ethnic line sida khoi se yenaraba su ya roi su ngam moi ning thungoi haibe se absolutely amani so togodo BJP na absolute majority lebadagi kuntha taret gi manung sida taret se non naga hai tare hojik ki non naga MLAs tagi ne separate pamba separate ni ba hai tare third mai dagi moi punsil aga separate adum ni ra ga mayam sing se irang hau mayam sing se khambai mahut da peace appeal to bai mahut da kap no khot no chelo du da to hai na ko paisa nung sa anything logistic support loit mak pi duna la kan sida la aga pulap thengna yawmina rakpani hai tare ko hojik ki kaino mayam sing se MLA tarit se BJP ki MLA se to odabu PR moina mayam na PR hai rakpani PR su party ki BJP na su upai lei raktabadagi hai tare moi thamkhre adu matung sida chahi ma hendo pa yadabani na popular government muk pusila kan sida kaino du nong du ta do ro bini hai bidi mayam na khang ba pot ne ba maram di nong ta ringai mamang du da ko thundering lightning this and that adum uraga pot ne ba maram di December da BJP ki legislature party du da pangtho e ba Delhi da adu after 1.5 almost January February sida moina khodak tamuka legislature party meeting ko raga central observer khalla aga party leader khalla kan da CM wasak in a span of 2 days 3 days sida mun thas vote phawang doisil aga lakpane ba adumaina adumatik thuraga toba yaba pot ne ba marak sida khangna moibu punba saba unity oiba saba moi kangbu du marak tu da taret manung sida ahum se mari hai tare ko taret manung sida mari se kaino sida yaurak pa hai tare imphal da lakpa or minister gumba loba minister phangda ba hai tare or khoina khangda ba gira offer du public pressure ki bagi loaning da bagi ka bhab ta dre khoina di adu kangbu ahum du hai tare maroina kaino BJP gi da hojik Vaifai ki tribe degi LM Khawte Mar degi Musanglur aduga Thadou ki tribe degi Nemcha aduga Paite degi Walte Pu Walte moi mari se tarit manung sida mari se sida lak thokra ba hai tare ko adu lemhori ba ahum du kanara hai tar adi pulet pau ne maso Thadou tribe degi ne aduga
pu kare Paulen Lal masa kuki ne any kuki tribe ne aduga pu le jamang mu humse yarak taba adugi maram udina ngasi gi rally shut down this and that hairiba mayam sing se hojik ki ahum dugi jaga du da ngak ne ba mari gi jaga du da yaude ba sei sida kuki jos hai sara or kuki hai sara sei sida chat pa yada ba pot ama le ba khoi na blanket da kuki na shut down to hai ba ya ba pot ama ta leite ba sida maram di e hai ge ba as an MLA ama oina Thadou oigeda kuki oigeda SA oigeda anything oigeda moi gi damak ta MLA gi mathau constitutional duty se yausilakpani na reality ama thengna de ya de ba adedi masa gi constituency gi hai tare mi ju da tanara kan da to ne ba hojik ki moi mari gi constituency si sida irang ama ta le han de ba irang hojik leiri se iho leiri se suppose number 1 cycle hai re se ba ko adu gi du khoi sida BJP sunate Number 2, Chandel hai rese ba. Ko Chandel da kaino gi kuki yaba kaino taba mafam. Champur da hai taradi kaino gi jaga du da saikot ga hinglip gi jaga da ne ba. Atei di ito to ho de ba. Adu di handa ki ethnic conflict si sida kuki meite conflict na mayam na khang pa hai tare si sida han di moina di meite na khoi gi chingi lambu mun na ba ga do ne mun bi ga do re Maintain na khoi bu hatto ke tora ga khoi gi kaino jati se muthat ni ngai gi damakta genocide campaign chathatuna sarkar gi machinery police commando army sizin na khoi myam sing se muthat ni ngai gi damakta torak pane se maroi na maintain gi leader se Biren da accountability fix to ma se lothok ka do bani ma le ringe pha khoi le roi hai re ba yare phare demand ni na demand to ba yai ka su kai de pyar tham ga do bani hai yare phare du su adumai to na democratically tora kansida PR thame Biren resign tore PR mu ka yadaba gi sangdo mutung da hojik yarak tabadagi hojik popular government la kansida Biren halaktre moina yanaba ama hai tare CM ama pigre deputy CM pigre adumai to na baton phangdaba hai tare BJP di oijaba adu oidabusu akhoi government da yaude haiba mayam da mislead to hiba elements mayam du ne ba as if moise by virtue to the BJP MLA or that BJP government nina moise dum BJP government to the dum yaub ne ba adu mantri phangdeba kangbu duna government semba yaude khoi haina adumai sando kansida yamna people's MLA ka haina drama ka toraga yamna okba saba gumba program sille ba ngasi ko marak tu da ngarang tu hing tu da kanaga khatnari no security singa khatnari ko no thola kan sida shut down to we hoi discontentment rally chatlo ka sukai de democratic form of kaino to ka sukai de mayam gi gari lakpa ko pathingba to godabu handa phaba amasina hojiki irang soriba mayam singse irang hodok pham maru oina kangbai dagi tuibong sigi marak tagi ne ba hojik amu kai rang to ri se yes adudi sigi kambu singse mantri pirabasu sauba pirasu sauba karino mogi wakhalon se doi tardi emergency gumba ma adwaida thambiraga nampuda ko crackdown ma toraga mayam singse law and order se restore to de ya de ba pot ma lai ba hanadi maintain su bhap ta da bagi maram oiduna matam du da misiba rape this and that khara taubadagi out of emotional outburst oibadagi matam du da tampak da su ate da su yamna retaliation ne ba defensive da torok padagi mayam singsu pulap capital city amadagi tanthok pa haibani na moisu nungai hodabagi nahagi emotions gi matung ina chatpagi wani hojikti yam hanthakre community gi maragi tension yamna reduce oikre infal is safe for anybody is high na ko community su lauthokre te CSOs myam su ya lauthok phau sida government phau lauthokre chume ei phau la kan main to na kan sida karino tol ba pot se adudi hojik to ri ba pot se confusion stage da ama legani ba maram di entire na hangi punbado mai ke hatlo haibada punba taradu mi taradu da mari se kaino mari se somda lakrabani na khetang problem ma leire ba moi gi marak se de sigi se moi gi problem se khoi gi thau na te but
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯉꯔꯥꯡꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯣꯞꯄꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯨ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯦꯝꯆꯥꯗꯨ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯂꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯥꯎꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯦꯝꯆꯥꯗꯨꯗ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯅꯦ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯍꯜꯂꯣꯕ ꯁꯣꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯠ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒ ꯃꯥ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯛꯁꯟꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯂ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯂ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯂ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯍꯥꯟꯉꯩ ꯇꯥꯏꯅꯩ ꯏꯔꯥꯡ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯇꯥꯏꯅꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯂꯤꯂꯥꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯤꯟꯁ ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯥꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯍꯧꯗꯕꯒꯤ ꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯠꯅꯕ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯊꯥꯗꯧꯅꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯠꯄ ꯃꯩꯇꯩꯅꯁꯨ ꯊꯥꯗꯧ ꯍꯥꯠꯄ ꯀꯥꯡꯀꯣꯡ ꯂꯣꯏ ꯆꯥꯏꯅꯕ ꯃꯥꯔ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯤꯖꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯈꯟꯗꯣꯛꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯅꯔꯝꯕꯅꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯪꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯏꯟꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯦꯝ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯏꯁ ꯑꯦज ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ elected ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯟꯗꯔ ꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ MLA ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯨꯅ ꯁꯥꯎꯔꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯇꯧꯅꯔꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯐꯥꯏꯠꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯔꯕꯥꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ MLA ꯁꯤꯡꯁꯦ apart from your constituent nasa nasagi constituency gi midu convince tauba ngak natana atopa mi sing su bahap ta hallo aduga mantri phanghodawa sing na su mayam du themo or noina MLA tara se akhoi manipur macha amani haina akhoi ni su khanjabagi haibai wane ba lana mislit to gumse akhoi su tampak de su nipu manung se da mantri pamba ga tene ba loina ma everybody wants to get cabinet bar adubu yadabagi member du masing du su dabagi maram du na accommodate dum torak pane ba ko admain to du na chingi da maro ina MLA 10 MLAs noi na san sa gi praja sing du bahap ta hallo that's your responsibility aduga akhoi government ga or community to pasida meitai hai tare community sing sida bhapta na halo ba noi na thau to ba perform your duty try to bridge the gap the divide between the two communities and the government and between your constituent or your nasan sa gi jati do phajana kaino to horo patch up to halo ba that's your responsibility leadership high se title khatang da lakpan na te ba responsibility su yawe ba isa gi rights khatang esat to ba toba yaba pot nate duty su khangba mathau taiba so until and unless akoi na isa gi duties mayam sing se as a legislators ama oina pangthok pangamda kansida mayam sing se instigate toraga ei gi personal gi vendetta personal gi ningthungna na bagi mantri phangna na bagi damakta mayam sing se hodo halaga khatna hanba gumba gi type toba se manipur gi MLA sing na tokpiu Manipurda ado hek to pa numit sida santi lakani ai mai thamjagi damekal amuk hojik national media gi interview amchu lebine ai question amdang lak chauke damekal hojik se thadau gi luching bi havetare ikun chak fiance deputy chief minister de include tore and then government see overwhelmingly ikoi ma gi luching manu salur ikoi honorable MLA sina masu support tori adagi jomi gi ikoi LM khokte ikoi MLA Sri LM khokte jaman su support tori masa pok infal la ka wasek lo yorome so sigi ngasagi ma gi thadau gi amasung ngasagi jomi gi luching basing na live handaki government sina mo confidence pi baze sigi significance damekal gi mi eng da kamai say this is the beginning of the end okay khatna bagi se loisin na bagi dhamak ta ahoba ne ba sigi step se yes akhoi we appreciate it akhoi yamna thagatli moi yam bol oina yam thauna re na tholak pa se akhoi yam appreciate toi si mayam sing se akhoi thado ga meite gi community gi understanding gi mai pak ki matungina mayam su mo su lak pangam hi ne ba hojik yam problem se
irang se solve to se hai tara di solution di to pa leite jati masen khangna badu ne ba hojik ima khoi kana khoi loi namak thado hai ba se khoi khangbi re ba ngang yes constitutionally legally thado ne madam nem cha su to godu bu ma se cookie subscriber ne ba param di cookie gi activities da yam yawe ba anti manipuri activity separate tal ba yawe ba adu bu na sa gi thado identity du da hallo aduga manipur integrity protect to nga o aduga cookie separatist ideology du thado ga la o param di masama gi personal gi magi nupa se KNF gi su gi lal hob leader oizer basu manipur integrity ekhoin abide to gani nga kani haina leirabani na lao ka sukai gi sine ba hoina haijari ise ori sana se adne ba ko advain to du na atei tei sing su community sing se to godo ne to godo bu ma se kari gi hiccups leba ketang half hearted hai tare ko leba se kari gi imphal da lak pangam da bano manipur puari da india gi puari da oja santa smai na wasak lo ba se yengo online da to ba se han ba oiram gani ina khanja bada ko online no da nupi da mana hamba hoi adugumba online gumba da to ba hai ba se messaging di phate president phaban na te ba sigumba se adugi maram du na lengak na su yam thu na sigumba se solve to bi ba mathau tai ba adugi damak tai na hygienic ba point di adumai to du na ma se khetang half hearted leba se maram kem na te ba ma se ma gi background yeng akan se da khetang hangoi ba khara le gani ma to go bu lao imphal gi function to akhoi thado mayam lei to go bu cookie gi baggage pusil la kanu maram di cookie ga meite gi understanding le triba mana cookie sing na masu boycott to somda meite ga ma cookie jo mukap sida pusil di problem mukale ma ko adu ita na sa gi thado ju da le raga ei cookie thado ai na ma se reborn to raga ko born again to raga phajana to hai be maram di misidentification hoki maram da kana manung se kana se thadora tipgen manung da kana se thadora hai be se khoi gi mai da kaino khangba ngam da bani na isa gi identity se khangan ba mathau ta adu gi point ju ne ba last ta ina thamjening ba point di nan naga tribes hai be se hojik separate ta li ba matam du gi misidentification si da 12 ne jati 12 manung si da cookie ga khatna da ba se le tre ba cookie ga mar se 1960 da khatna re cookie ga thado se 1992 da khatna re cookie ga paite se 1997 da khatna re last da cookie zomi da soito na bai wani handa kisi da cookie meite muka lae ba si se fake ne ba manipur history da fake ne ba si se adu itare di cookie se dum yaw bani na si ke pattern se yingo ba si ke pattern se da si ki to phajana kanano cookie hai ba se hoji ke maroi na cookie hai na mayek sing anda yi se saikot gi MLA ga hingle gi MLA ne ba sini ba adu itare di to ri ba podu yingo na miras Delhi da party na meeting ko ra kan da chala kan sida sarkar form na to na nabagi damak ta halla kan sida people's MLA ne na praja mayam provoke to ga ohan bagum ba hai ba se yam na khadrak ne ba sigum ba khadrak inconsistency honesty lekra kan sida mayam na thajab ne ba leader told lies adumai na machin thi ba tare di praja mayam na dum blindly support to ba ta ne ba adugum ba adu tare chaloi do gudum ne ba moi nei sarkar sim rei lawai akhoi yaw hai ga do ne chala kan da chala adu khetang kaino amuk ka yaw ra ka halla kan sida message to ngan ba to pa pi ba hai ba se e yaning de malam na one question last and final question damikal de lang yam tiena damikal gi kayim ko reaction ko ten taning baje asagi cookie jo mar haire ko gi thadau gi adu ko mar gi amasung jomi gi MLA ahum deputy chief minister ware ani man hojik minister wasak lodri makhoi na imphal da la ga handaki lengak se support to khibagi matang sida bounty ma moi mathatta la kaya gi moi hat pangam bada sumai lauthu gi baje kari react to bini yamna uncivilized kaino ne da ko sigum se ai di thengna ra ga lak ni rang manung te ka ra ge su crore tara michael hek phangaba crore tara pi ge ni khot kani to ne yes situation se yamna volatile ne yamna nungai ta ba disheartened hai ta frustrated you so harale jackson ba mathau tai but ai gi mot ta di it will adum pharakani because mayam sing sin reality khang de ba gi ne ba ko so reality khang akan sin adum pharakani sigum ba su hetang jackson na to ra ga hoi lady le threat delay adubu hetang checksin ba mathau tai but this is very unbecoming sigum ba civilized society da to loi do bune to riba mi sing su yam thuna appeal to ngang ba khot pa chaining ba adum to democratically but smaina violent oina to ge haibadi yam phajade ngasi satra gumba adugi ne ba khoina marak ta jihadis
kainogi cookies style da Hamas ki style da ko angang satra mayam ubiram gani ba nem cha yamna bad words yamna ko tohan ba gumba su yamle dugum phaudi tohan janing de but I appeal all those concerned people, yes, we understand your frustration because your dream of separate administration has been almost nullified. Adu gimaram oiduna ahoy bhab tai du bu khetang tone down to raga send mind ko khetang adu gi damak ta room da chat pana fagani haimna in mind thamjagya. Okay, Michael, thank you very much. Yam nungaijai tongan wafum mayam ama thammaroi wafum mayam thambiramba duga ngasagi Hamas ki matang do musu habiram me duga comparison do tongan wang mo eraga ai